Kardom, Karbiang long life kelang aran doan aphan nili Author Teron kadogo we pansame suri kardom nang pajireklo. Pinili tumalong ilitum studio long kebang. Ilitum pan kopay kemi Karbi arada pan penangan ilitum pan mesen anong nam kewan lapen ilitum Karbi arada pan penangan kecesong. Lapen Karbi arada pan laan suse kepaprang ponjia pan mo non fi future long stame kosonsi ilitum ring mesen ben kedo tekjia pan lahai ang ton alang li penangan ke bori pondo alang li ke Sir Elwin Teron lasi alang li pan nili Karbiang long life abidung ang hinpen alang li pan dark studio long an kebang pot kardom pajirek kardom lasi kecengsi bangke nangli nasi mang tek ma koson lapen koan sike pori ma koson son manapen malala just be thiek pen nangli la so pathak nang thanik jema ilitum Karbiang long rat Karbi rat atuma phan nili ke master supo umpanai nili po Justin Teron umpanai ME school government ME school 1951 ane kan pensila tum cheng lo na si ha tu si amri sin thong hawar ke education ana thu kapa phrang jibon bo ilo la so supo lo nili payment ke kaverong hang pipu bahini chiwayan lo acha an nilige behek men dalu charli ke umpana silo charli ha mene serke bang dengan ke umpana se charli anili tunga ada ke english ki irge english medium pulo seta Karbi alam pelok silo che tha man Karbi medium lo ne tu ala pela serke bang deng pensi niliha cherapunji rang Christian mission along cherapunji an ada lo charli lo hada pensi nili matric pass lo la so pike nili Union Christian College along hadak si Barapani along hadak si la suke pre university pulang hadak si nikah ini Charlie lo na so pi hadak samat si graduation ten lo na so pi sone ke ora hini nikah deli dam lo master degree Charlie am je fan international relations not international politics pula also international relations pula la so a course neli en lo an nikah ini ada lo Charlie amachi take 10th KYF lo acha 10 KYF 84 ni kan 1984 ni kan ME ta ke pass ni kan lo amachi Holy Ram Tarang tu benching wai lo ka do lo son lo mapu cherabu naji pulo andak Diphu lo acha ama Diphu wang lo ama si Diphu ke wang pa ma si la dak la ji putum ben chitong lo ka do we lo ma si sakuri de tu ke chori re de lo mane khai pharmacy song lang po ma si nile tu ching phil acha mane 1984 pen mangke nang le bangke khe pharman nangli porchipi klo sakuri ta ri ige de lo la pen politics songs da bang phit la ante nangli ke hemprek ke hang a background ban sike bang iklo hala sot ke cheng nangli 1984 pen khe phan si nangli ke claim ji spansi nangli ke bang iklo nangli la background la so background thepik la si politics along luduni iklo nangli la so hemprek ka putha sarkar pen ka chingki along si penangan ke apor padam iklo nangli hala sot ke cheng mangi SCC movement pen wang lo la pen apian stame khe pharman nangli hemprek ko an ma kenang sot lai aputhak penangan ke kematha ke claim nun dolo lasi la so pathak nangli jasemet pet Karbiang long life kelang arat tum than pachinik jima hemprek hang ke ni tu kan do we non ke hemprek hang atumo ke tokte da lang possibility tum arjulong cho aku hemprek ke hang atumo nilita tokmom tangte chon lang borsirong para tokmom posipu alan dia tangte chon lang lasi aji ding piglo 1984-85 pensi a movement ki cheng lo SDC ke seng 1989 pusita 1984-85 lo malam pensi kaching wai ching sai kan do kan ke claim lo lasi SCS
pas pamepen ci ubu Oh. engineer asakuri claim bomb ta ci ubu doktor kan claim bomb ci ubu hala bang sud hemprek ke hang akin nang abang tepix ne tum thailong lo hala bang sud akin nang hemprek people akin nang ma bang lake aji ding olam lo seta uwe kimie tum non pariso tum bangke hala sud ke bhak tu ke am hang thek tela ate nom pen kan thom ke ra pho phrang alam lo amasi chini ni deji banon ninkan thom ke ra pho ke ple tu hala sud ke am hang thek chi dan wala amase atumo binong chini ala atumo chini binong chini ne pot si non ke itum hemprek people se han ma la salam chini why autonomous state six schedule tang tang klong six schedule pe ding sam nang po but why not six schedule why autonomous state non si muniratum charju frailand seta hemprek hang nang po karbiatum itum ta po bangga kenang bangke non ben kali KSA tum ke 1960 mo si theklang lo 1960 aning kan tura long ala kaching wai along kidun hut pensi kachini lo je itum hemprek hang wek nang po bangke ana tum sini tahai people si six schedule penili hemprek hang nang ko ma di mo bangke hemprek hang he hemprek long le pulo tangte six schedule tai le tum khang ni la so ki ching sang ding le lo six schedule hino dakali six schedule weakness do six schedule strength do six schedule ja kongke il tum karbi atu phan non tribal atu phan non la bangke itu amina jutang jubat il tum kacibi kapareng lopen ke lanjut kali ilitum niom do ilitum diklaim neji kecibisa arukom kido ketha arukom lapen ke ilitum nimrukom aja do lahai kacibi na ipulo tang de six schedule pensi tum phan irai la so a hokama so right bangke ilitum phan ipilo non six schedule aphala ka phire meme du piglo potsi hemprek na kopo la so potsi 1960 aning kan hello itum six schedule aphana pireng ji kachirai ji itum makhering nang ji pulo tangte itum asam benchikak nang popu a realization kidu ke 1916 kan lo 1960 ate 1960 aning kan official language act December siklo padulo asam government papas lo la papas dera pike inglong so pere dulo ate six schedule abangke limited power son keve six schedule power only 10 son keve ala son keve mong long le felang arai isilo itu customary law lahai law la pen itu marriage inheritance jo lahai hello itu phan ikirai itu phan right ikipi la pen LP school itu jo salai un basic education LP school level basic education la pen ke basic kene health basic health care dispensary level an itu ala sud solai un amat si normal che theklong lo education along Assamese medium bukolo Assamese compulsory bukolo anki itum ke ME school level high school level ke itum ke chalang ye ja kom hobe puludang te hala initum alam aki irituma custom lahaya custom mukhanta mubang sila dakena chirai po la so pen penetration do bom la hai dulu alla so kafire me dulu ini tu mana preng lang epi kena six schedule lang epi nang ko India independence dead penta la solam ta il tu chini pames me kalang son thom du bodole committee pen constituent assembly of kipi a reason son thom du isia bangke itum distinct social
custom do. Distinct social custom. Rong kecil lana ta karbi tumke rong asar ki chu bangke lama ke hereditary. Elected kali. Hereditary. An asupu akleng bang si amoton dunji. Mizo tu bangke lushai pulo. Hala tu bangke asupu akibisi bang. Oh. Si rong asar pateng dunji. Agak sana bilo tang te akibisi bang lo. Oi, cuma tu bangke lapan garo tu. Akibisi tu kena suar lo akibisi. Abang si hala dake nokma. Amana bangke dingji. Acha. Naga tu bangke tu tartar pulo. Hala tu bangke ili tu lenon klengsar pu klingdun kena selection siguri son. Hala tu ta la so ameidu tartar pu amei. Hala helo ke tel tu ke. Apo si preexam. Apo si itu farmar ba constitution long belek ake prek jek tok vek nahi. Hala masuk ili tu ke cerai kom je pan. Kalang. Hala masuk lapen ke Sonia bangke hala masuk hud ili tum celang lo tribal asu atum an ke long le pena ke cerap tu ko. Ili tum ta rong rupa cukim long le hem pu ke tu kalbi tu. Naga tum ta son thon lo lapen ke lusai tum son lo garo khasi tum ta son lo. Long le pen si ili tum ke direct isi connection tu. An itu mo faman aka prek pene constitutional long provision ang BBF lo lang te. Malahai long le pena bang cerai tu. Apot itu a lifestyle pen itu makireng pen itu mo pat itu long le pen itu hon nang apacikak dakji abang acal theu lo. Lapen son thomo bangke aren ke lok tum ki du hutsita. Ini tum harmana bang financing system pregla. Oh, acha. Through governor si le tum pan ke financing kuri raso. Development pan punon tum pan bang pan kiram na iya pan punon jana. And separate allocation itu pan kata nang pidul la pen si le tum ring bom lo. Non dut hura pen pene constitution long pene project itu mana TPP lo long te hala financing system long ta itu pan an negligence tu kongna. La son thomalam si borderline subcommittee atum constituent assembly pan pilu. La so pot si constitution long 6 schedule bang biwek nang popula tum argument kuri lo. Kacitan dun dupik. Lang chokche lage two nation theory pu. Hala Reverend Nichols Roy page two nation theory lo lage pu. Hala non Kuladhar Chaliha tum. Rohini Kumar Choudhury tum. Jaga sampai na member tum. La tum si songpi. Oh, la support ke khangi pan. Khangpi ke khang yapan bori pi. Ke khang yapan bori pi. La si 6 schedule along ili tum asabolong tu ko ka phere memele helo. Ati hak ke gurta ili tum pan nak kham khedu piyok florison te pulo hala sud ningjedak constituent assembly debate long atum lang de chini po kulada choliha atum Rohini Kumar Choudhury atum bidas atum latum ati me hisab se kami claim la sahada apu englong aso tum phansi la so right pider lo pulo dang te latum ke barma dun juipo Oh. La Reverend Nichols Roy la marjuri la ke aren ke loktu agent la ke communist agent communalist la ke Acha. wahai sigi pulo la sara si attack lo an hala do ninga hanga bangke inglong so pen thoy so bang isia word sila hada use lo assimilation po Assimilation pan se assimilation tamane itu ring rapel lang po itu isiwan lang po kacipre ko lang po mane larger community ke hada ka Assamese tu marum sili tu ludun chokna po Ili tu ma tradition ta ho pipine lahai bang ke ai lahai pawedet nang po la son. lahai pa lang po hala tu la denga hang la son seta bor ipik lo po se borderline of community bor ipik apo se hala 60 dolo bangke chunder lo seta hala tu penang alam bang khang ne del for instance non act kasemar
ile tu pan a right nang pipik lo non son long ke son cap a power itu pan nang pilo son cap a power to itu rules lam lelang अच्छा la sa rule ke semana ko gimeti lagi legislative isi proses do hala legislative process long ile tu pan nang ke khang ja pan hala bang suhut pensi kam claim that oh hala ke cheng hut pensil la bang ke kam claim that अच्छा hala bang suhut la tu pulo jong si inglong aso tu six schedule long amena a rule simar that pen governor bang hada SNP dun log ver pulo tangte kalili kalang lang rule tu simar ta beret po itu phana kan hok do po la si la bang ke ni tu nang chikoi dun de hala bang so six schedule a draft constituent assembly along constitution ka simar hut a draft along bang ke paragraph 15 paragraph 18 lahinia paragraph along ke 15 pen 18 18 lahinia paragraph along ke original draft hai la non succeeding lo ave seta hala constituent assembly along ke place a draft along hala sura bang ke Ambedkar phala tu attack lo atha Ambedkar bang government of India act 1935 a spirit sikibi अच्छा 1935 government of India act teng pulo tangte 6 schedule of Harman ke governor ke discretionary power do apos amena a discretion amena neng ke hanga lengta alang bang approval piun state sarkar pan arjunang ne hala so a spirit pensi hada keto la pen ke la so teng si financing da hala so to financial rules ke si marka do beta अच्छा imina chi salai je pan self government pan hala bang su governor pan si discretionary power hi pi hala su hala tum corrected hala tum chidan mara ama si Ambedkar ami thang amat kroina golo to choglo ante ta six schedule na chikro du non la so lar ke jara ain le six schedule pen se mar seta nang tum council of minister tum kroy dun de tike governor ke sign un अच्छा constituent assembly long si hala sut parai pon de Ambedkar ma si de jede ala ligi pula hello kene ke avelu governor discretionary power ka avelu apose nang tum fere nang delo nang tum kroy chekroy dun de tike council pen ke jara ain ta simar un elo oh hodak si ke cheng hut pensi hal so thing tim ala si constitution ke draft la ong seta apian ke mane with approval of the governor put tok nang ver lo kalai tok nang ver lo lain lo la si article 163 point kali e bang tum polo article 163 ko ko pot si mane governor phan ke advice ke la ke council of minister tum adeng lo pot se la tum advice kuri re polo tang te governor bang sign chelo so lam ta hok la a process ka hala lo 163 pensi process lo hala ke constitutional process lo anseta a spirit bang ke constituency assembly hutsi theng thim lo council of minister tum che koi dun de pulo tangte hala tuma permission kali pulo tangte jara ain ta semaru de अच्छा la so posi itum ke ain semaru ni lo ke ituma 6 idul fa ka denjar du kokula na ano da itum si teklo lo ke nante pinanga ain ile tum claim lo pulona ACI example so ni liang than po da karbiang lo ara tum non chi than se electoral rule aphuthak high court pen order PLO people's council or claim that la salam dule tala tum high court pen order puanchor kali 2011 MOS along halada clause 6.8 clause 6.8 2011 MOS clause 6.8 along halada ka parai do je chikluyon throgo angbong la 1951 constitution of district council rules 1951 abang hala so bang ke revised rek nang po अच्छा hala so je parai do
Setelah so ciparai penta claim clear lo. Apia bang ke bahanga tu high court long dam lo. High court long pen isya lam raiwan lo. Je council so la bang claim vek nang populo. Paragraph 2 sa paragraph 7. Tamane election karbar. Aka pre issue gali. Paragraph 2 sa paragraph 7 ain ka semar ke lake related with election, related with running of the council. Council mana ala session है. Session का सोला नहीं है सो system. लबासा आयन का सेमार जब पान हुकुम पिलो बोलो. Council लो सर claim लो. हरा दा इसे सब committee सेंग लो. लेंगे थे तुम हदाक पेनांग दो लो. उनके senior citizen po तुम दा दो लो. निलिता दो लो हदाक. धर्म दा दो लो. Profesor tu dah dulu. Acha. Apa ke kena ini tu mah kena imtiaz sanghu. Cu Delhi pen. Title kelong dulu bang. Amman kelong dulu bang. Alang lita dulu Padma Shri. Imtiaz sanghu. Alang dulu. Lasi halat dah Chok chid an ke semar si incorrección en kan luelo. Incorrección en kan hai. Oh. Luelo. Isi example sampai lang solah. Isi proposal dulu hai dakpan. Proposal abil se semar. Abil si. Abil semar lo, abil council pen papas lo, governor lo luelo. Setelah itu proses lo si cak lo. La Council of Ministers ben. Council of Ministers tu approval la biar la daga bail tu para yun e po bang la so proses lo si cak lo. Laso pot si six schedule chot ke itum rengi elo pun line nile tum tan 1984 85 en kan pene tum eng chablo un elo ni lase ASDC al kene sarkar ke do ese ke ase baru de ke state government tu manang krokre permission masna pipe Oh. Lasi friendly government along pulo dang te chok je mane pusi non hotai ke free for bill se marlo te la free for bill se ta hala bang so spirit long se ching thang lok lo ala ke ile tum ka chi song nang yalam du ko lang lage ke bo ke la ko mane a permosri holder fan social ke chok te lo lage ko mane senior citizen fan social ke chok te lo lage Hala dulu pilo lah, tumke a political organ awe, a political party awe meti, por mosri kilo monit, kupilo party lulu, political power awe lagi. Sita BD sore penpia contribution mag pidu nei bang pidu delu. Political party atu loy klena polo lagi. Ni da khe pharmacy chi songpo, pusi political party ke seng pulotang te hala political party itu se claim do political party itu ki claim un ame thanki un hormuse ko mane fan karwak ke chok te bugala hala party ave pinomuni fan karwak ke chok te lo lagi ame thanki un pot se bang fan karwak ko bang chok te lo lagi athela to constitutional process abang kilar nangji pulotang te hempe khang long leting lo an kunam tu penseta jong hele i tum che pajir pu puseta khela bang julo pulo tang te ha constituency assembly pen piniar ni anta ahom du ke chelar lelang aning chelar lelang la tum ki Kalang. bang ki gun hormu bang ke nang ne hormu bang ke tum hana pakle mong le jong hele ili che pajir pu pusta lage na pakle mong le la si CM ke hai phanta blame account lagi logo le claim de lo ke pader de pin besa committee sing de lo a committee tum seta ada profesor tum dolo pormosri tum dolo senior citizen tum dolo bangkal do we claim si bang board isi claim de lo Mane ile to ma society long si a cream atuman ket hekere atuman intellectual to manan pangrum ben se claim ning dal la son bangke a claim lo la pen ke pachu da pachu ne lo seta lo ka peman ji an ke hala ka political work lo lake political work lo lage e bhag tum polo case bi am jate case ke ASDC pida melo BJP det ke lilo
Kongres lo SDC pidamelo kente. Ba EPSLC da pidamelo kente. Ni tu mabila dak pendil ana ni kan lo. Ni tu ke kene kisung ki photum lo, kisung ki phorat lo. Asam kabinet penonta labang pas pidara bangke labang sok celo pukes pidamelo. Lagi BJP itu si pidam vek ni, council ba si pidam vek ni tu alam kali lo lagi. Lasi ini tum aphan akasiksa hemprek nang vek po kali pulotang te ini tum ke si kasiksa du uji po bangke hala ain kasima long tot kali. None sidulang ini tum long le pelang ta insecure. Jog one way long le pelang ta. Long le pelang long itu aphan apawan nang ipi hala paragraph 3 long ini tum aphan apawan nang ipi son thomet Kopi iklan lah ke? Loleh pelang bagi allotment. Allotment ke pion lah. allotment ke settlement kali community. Allotment. Lapen ke isi bang ke occupation or use. Occupation or use. Oi, mana kadok hol nam. Kadok hol nam pen akam pidu. Nang sai tiga pasal lah bang ke nak akam pidu nang ide. Bala ke tingpik pasal akam pidu nang ide. Kali dah lah bang ke market weekly market pharmacy akan pidu nahi dei hala bang ke occupation and use lo ke hala bang ini tu claim la bang ise bang claim bang ke setting apart pulo tang te laan ke la ke beha bepar ke claim phan lo laan ke la ke chain silong chainong par phan lo grazing ground lo laan ke la ke robor ke phan lo last one long le thak me setting apart to set apart long lagi tak, labang itu tu. Reserve area biun. Reserve, lagan ke reserve bina, reserve area biun. Lasi lahai klaim un ajak kau nari tu man. Settlement ke itu klaim uni gente. Settlement mana bila? Settlement belum tahu te bangha cuma juga settlement klaim un. Settlement klaim un pose patah terhadap ke perpetuity, perpetual patah. Acha. Tamane anikan melo. Ini tu ke settlement claim dead unde ada pose dengan krepo periodic Periodic patah apa sih ke? Periodic isi period fancy nali right do shot perpetual right ada apa lah dak siksak dulu itu ke ini tu long le pelang room ke do hormu ini tu akan peduji pulotang re ini tu authority nahi hemprek ini tu long le pulotang te lah authority long le nasi long le ke cekang ya phalanta ili tu magi sulo bang apa ili plugun ega nante nali eviction ji council of people lo hala Nagaland bordara atum phake eviction kuri the kheronia sor phan eviction kuri the khere Nagaland bordara mini aphan ke ki flug ji phur bang state government ma se kroi dun ke hala ke interested ke bang state government tu interstate pena ka port government tu interested lo Hula dah inter district jod ke, bang interested kali. Nubur masih kroy udah lo. Lasi council penta, lasi laso porsi itu council la buklong code long lang tha. Ini tu settlement rules bagai. Lapen eviction rules bagai. Ati eviction rules ta, ini tu claim of talata Assam state hala tuma settlement rules. Aron ting pensi tu klaim nang bom. Hala tu masih kroy dulu. Ladak akasik sang de koklo. Ini tu ke tante 1990 ni kan, masalah 1990 ni kan. Udal das panikar, pen prolat Chandrodas, pen Karbianglong Autonomous Council akhir Cipuhut. Nang tu bapan eviction kuri ni epok kan. Oh. High Court masih apa dia kan? Ilu ini hangaling bang plung le. State government tu masih kroy dun dia tiga plung le. Revenue administrator hisab ini tum lah hai. Ke claim apa ini tum lo. Seta revenue administrator hisab ini tum claim pun seta. Lake Assam government tum follow bom arona teng masih claim nahi. Hala so aron ke claim long ke a force nahi. Force ta state government long sido ini tum long force abe. Apa sih? State government tu nak cikroy dun dia abang puan pan pulau tadi tu belum ni.
Simple lagi. Laso pasti itu six schedule pen ke cidor delo pun itu ini jadi mulai lah. Lapen tu tulang. Kira insecurity abang ke long le felang cot kali. La council abondrian tele itu secure kali. Ada governor pen hala kena six schedule masih paragraph 1 six schedule paragraph 1 along masih tok dia. Six schedule paragraph 1 along masih hana si tok dia. Je ili tum paragraph 1 sub paragraph 3 C D E F paragraph 3 as sub paragraph bang C D E F hal dah lang telong po je governor bang akimia autonomous akimia district council singun akimia regional council singun a boundary bang pi chat un area bang boundary bang ke pajum chat un ane ngahang ling pajumun Puluhan dia hala so power bang ke governor long di kok bang state government long di kok bang klaim tu dulu lagi no son bukajan area ke dang tum tribal du kom hang lo polan ke tum ke 60 dol bibilo pu bang than pedun keron ni area ke dang tum chim hong se po ni tum bang than ped po ka pre district long bil net po pu ane bhag tum pulo kali lagi paragraph 20 ya long si area amen ke hadasi kibia port la bang ke hu parlimen long pon peti ke po stat lapu gali Edwinson bare pen kasil kele government of Assam government pen Edwinson bare kes dan lo hala Khasi District Council pen than Petsi Joy District Council pu Jantil District Council pu keseng hot. Cuma nanti kalau unde la janji anda ni tu unde port ni tu area kadak nabi pun longle. Edwinson barai hala soal leader. Anu kes pider lo. Edwinson bare versus Ter Wasam. Hala bangsua a kes lo bangke. Edwinson bare rem delo. Oh. Supreme Court ko chile la tu. Supreme Court so la so sini je lo. Je nang tum state government of la so power ki pitang lo port. Ni tum parliament lo chewan we pinta la ke state government tum aning hang lo pulo tang claim lo. Pulo nang te itum Karbi Anglong Autonomous Council a boundary ta safe kali. Pina yo si governor aning hang pulo tang te state government tum aning hang pulo tang te la bangke plak dakun. Jadi same kali. Lasi six schedule akime bangke tribal tu ame thanga long le pelang along chidulong chirailong ame thanga a culture alang tum chibilong. Basic minimum. Hala make six schedule ke tuwing lapo. Hempre le long stat six schedule aja ko albang itu bolong do lapo. Setan lapen ke dori he. Lapen ke ili rengi e, lapen ke tu safe kali. La so por si Penangan an loopholes do bot pick lang. Alu du pik lahir le li than lo soni sun thom le ni than ta do la. La. Do la. Long le phelang safe kali. Itu ba culture na safe kali. Lapen ke itu ba ekene a boundary da safe kali. Si do lang la. La si itung ke hemprek hang vek nang po hemprek pelong nang po pu hala maksu hu dile tu mathalo la si no jelo ko ni claim nang je hu aposi nang tu SES class 1 long tu SES pas pambe pe metu ta claim reno doktor man pambe pe engineer man pambe me claim reno itu mci song na ke farman pu ni tu mci song lo ala sila hemprek hang tu mo bangke la bangke non pidi hiarse bang ko pepilane chok che ha ACC hempri ka hang bang pen bang phanchi boycott bore karbar le pu madua leader ta neli phana boycott tang le aponi li chini lo neli phanta SDC penang boycott lo sita parti में लेने phana boycott kali ke parti polisi kali lagi
Apa nili ningoy nili chini meti. Isi radatum isi akama farman jongsi aphan jongsi ekdom chitu huplo anenga ang tin ben chitu lo akai chi thong lo lo tang kuman ne kek dun hia bang aphan ke rong asor si bang ka boy ko la sonon tantu ke nante nang political party nening dok paka pot lanang political party phaning dok lo kot kumen yo sila dalang kham khen karbar du pute ni miti na pi dulong lok de jile konon ta sa leader lek toy kali miti lage magra na sudu musi kamat hakam sa criticism dulo SDC aphan anseta hala song bong seta ke phan ga chi song hemprek nang popu tamatha tip ahu da pola sud ke sacrifice pe seta hemprek nang vekpo sipini ani te hemprek nang i po di mangke itu ma siksidu safe kali da hemprek nang po kasi churoi lo lana por nang li hemprek kopi por si kenang sot ma la pen council lo 6 schedule la bang koson nana si loophole zuma pen penang nang li details nang thanik lo la si nona mang ke malom so sangik sena ilitum sangdet pen le puthot bang thuik lo nang Karbiang long life kelang kadok we jirpo jirpi nang le tum jongsi 6 schedule puthak kichiningang tung nang le tum karbiang long a history copy pot si 6 schedule bangke isia limitation chot ile tum hemprek copy pot sinang jima la pentu ile tum article 280 copy pot sikenang sotma la pen non council pen ke claim bomb langnam senang village court council court lapentu village police town police lahai ang ton alama putha ki chini ji nang le tum ninghang pulote nang le tum karbiang long life lang igvernon nang le tum apora teng penang le tum lahai lang iglong po mo mentusik ke theglong ji ma labang ke nang le tum lang werlo te nang le tum chini ko